Kasta latibiyag! Imong, anya pa lang dararamidem ngay. Mapan kagluton ata mabisin akon. Mabit lang, bakit? Aginanak pa mo ta. Nabanuga ka nagbagkat iti kamuti, anapang ko'y lakaw? Unay mo't daytan ak kinabayag ti panaginanam. Ha? Bisinum mo't ti tao. Apay no si kang aminan ti mapanaglutaw? Anya ti kinunam. Ulitom man. Awan, bakit? Ti kunak, mapaanak kon aglutaw. Tadyak kahit amabisinan ka. Aggunay ka nga rudan Anya pa lang ti ururayim ngay. Ay, uwen, mapaanak kon bakit? Agdinabag dito'y lugar tayo, ti saan anasaya at atratom iti asawam. Ay na, apal dala ang kanyak dayta, nanang. Saan da ngamin amaaramid ka dagiti asawa dati kas iti aramidak iti asawa? Wan ngam saan mo't anain kalintagan ti aramidam. Awan to pa reklamo ti asawak. Da kayon tulakit din ti agreklamo. Apay apag problema andak, Ay, syempre, anak ka. Iso arumbang laang nga isuro ka iti nasaya at nga aramid. Ay na, nanang, saan akon nga ubing? Addan bukod ko apanunot. Iso asaanan anas ka na bagbagandak? Anya? Ulitak manan nga ibaga, nanang. Awan dakas nga aramidak. Dento pa'y agreklamo ti asawak. Da kayon tukit din ti agreklamo. Sikat ti aglaba itaala kay. Maday ti bagbagay. Ni, apay manan aya. Anya nga minti nararamid mo? Awan mo tinararamid ko. Nasakit nga rod ti bagbagay. Hala. Siya akong ti mapanaglabat ginanaka. Total, awan pa'y mo't aramidok iji bangkag ita. Ay, agyaman lakay. Ay, talaga nagsingput ka kanyak. Kirwin bakit? Ay ayatan ka nga ron. Alang nga rodin Aggunay kan. Inka aglaban kat ne. Umaldawan. Irwar mo nga ron na dagiti labaak. Sikan ati mapanmangala. Kit kita man nakailad ti tao. Ibaon nakpailaang mat. Sige. Siya man lati mapanmangalan. Ay, unay na nakaw. Si kamanay ti aglablaba. Madingamin tirik na ti asawak. Kahit talaga mo't ama di ti bagina. Ita man, gapo iti kinasadot na. Dumakdakilan dagiti bilbil na. Da kayo ngit tatang. Nasakit ka no ti bagbagina. Kasano asan nga agsakit ti bagbagina kay gawa mo exercise na. Bayan yun, kabailak mo ti aglaba kay. Ay, kawampay pa nagisakit mo ti asawam gen ka. Di lamasyan magkengkan. Bayan yung aro din tatang. Ay ayatik ti asawa. Iso bay aklatan. Nakasta ako na. Nasakit ti bagbagina. Ay, awan na. Sikat ti kakaasay no kastanak ka. Apo, nalpasan ti labam paray. Uwin pare. Isampay ko latoy linaba ako. Awisan ka kumakot. Sa dinaw? Inta ginom. Ay, isos. Awan mo igam ko a kwarta. Ada ka ni commander ti kwarta may. Sana problema dayta pare. Siyak ti makamu. Ay, uwan nga ron da. Uray na mga ron. Ibalay-bay ko pa'y daytoy. Sa atan tumapan. Sana kung ngagpakada ka ni commander. Ta siguradaw, di nak mo lapalubusan. Alang pare. Idaras mo ti agibalay-bay. Apay ngay. Aldawan. Ngam di mo't la agawidan ni imong. Saan pa'y nga taan alpas naglaba? Ay, sapay mabisin akon. Rumwarak man takitaag. Amangan met no addaditan nga gibalbalay-bay iti linabaan na. Ha? Nakalabamot gaya man. Kan nakasampay pa yan. Angam, apay ngay nga awan mo't ditoy. Ay, sa dino nga ta tinapanan na.
Ay no, makapasron talaga. Di pa'y nagluto ng pimanaw kit din. Ay, makaraman kanyak day dyan nga imong, apaman asumang paut. Nanang, saan nyo laan nakita ti asawa? Ay, nagloko kan. Apay adamagam kanyak ti asawam. Kaya't ko asawan, saan nyo laan nakita no limabas dito balayo? Saan mat? Apay aya, akasla na pudot manan ti ulom. Pimanaw nga ron ni imong, asaan ang nagpakada? Ang mga no nakaturog ka manan iso asaan ang nagpakada? Sa anak ang naturog, nanang. Urayak ang makalaba. Ang nakalaba gaya man. Kan nakabalaybay pa yan. Ang awan matan. Pimanaw latan adi nagpakada. Nakalabamot gaya man? Anya pa'y laang ay ati problema? Saan pa'y nga ron ang nagluto iti kanan, May? Kad, desi kan ati agluto. Naimimas nga ron ti luto ti asawak, nanang. Ay kat sursurwamot nga min ti agluto Nanang, talento ti panagluto. Saan ko alin niya ti agluto? Awan talentok iti panagluto. Kat anya ko mga ruti talintom, mangan. Nagalasmot daytan nga ibagbagayo, nanang. Siyak ti anak yo. Ngam apay ngay akasla ti asawak ti kampiyan niyo. Ay naanak ko, kaslaawan panagayat kan panangipatag mo iti asawam. Laglagi pam dayto nga ibagakeng kawan. Ti agasawa, aginnayat kan agpinnatagda, tapno naragsak ti pamilyada. Nalawag, naawa atam, liteng. Bakit? Ata akon. Tarupam! Anak ko, bakit? Apay ngagtapis ka ngay. Sa dino tinagdapwam, ha? Ako inawis na ni parik nga maranaginom. Kat, apay nga rod, asaan ka nagpakada kanyak? Wala ta, mukha di nagpalubusan. Amumot gayam adi ka palubusan. Ngam apay anapan ka pay laang. Kaputa kaya't kumati uminom, bakit? Sagpaminsan mo lang aginumat. Awanan ka itibain? Ha, ikan ka iti pagnakmam? Tapno saan mo nga ulitan ti aginom? Anay ko! Anay, bakit? Uston. Sorry. Pakawanan na ko. Jakton ulitan. Mabit lang, pare. Apay? Ay, no, awisin na ngagshot. Jakon sumuraw. Saan ka nga awisan? Apay akas tamad tantirupam. Limitam pa'y timatam. Basol mo No, apay ngay. Anya ngay tinakabasbasulak. No, di nak inawis nga ginom. Awan ko maday toy. Kayat mo asawan. Aramid manan ni bakit mo dayto? Uwan. Nalaos ti pungtot na. Hindi nabarte ka kasi mangpait. Ay, unay kan pare. Sika ti lalaki. Ngam sika kay din ti bugbugan ni bakit mo. Ipalpalubos mo akas tatar aramidan ni bakit mo kun ka. Una tabasol ko, mate. Ay, sus pare. Nasingpot ka unay. Abuswan na ka ni bakit mo, nukas na lang. Apay, kabutang mo ni bakit mo. Apay, napigpig saya ni bakit mo ngam sika. Ay, napigpigsak Oh, malagayam. Para manamit maminsan, tapno saan na kanton akab-kabilan. Nungay panawan na. Kat, anya kumangay no panawan na ka. Amo matagluto iti ka nang. Sikapay ti para laba. Anya ngay ti serbi ni bakit mo kan ka. Isukat ti saan nga agbiag ano awan ka. Ay, wanan niya. Ay sus, pare. Saan ka mat kumadurugan iti aramidam? Ngam kakaasi ka iti pampamayan ni bakit mo. Bayan paray. Ano usak pa ilan ni bakit ko aging ga akabailak. Ang ulitin na pa iti mangkabil kanyak. Ay, aramida kaon, ti bagbagam. Rumbang lang nga ikamit iti pagnakman na, pare.
Ay, umadan ni manan, ti panag-aape, ti kamote, manakaw. Un tatang, yuray ko basit ang umina ti presyaw. Sakbay nga apitag. Ay, gano nangina mo ti presyaw? Amangan nung umina pa ngay. Iso nga yuray ko biit. Sa bagay agpatulong kanto iti asawam. Sangkit atay si kalat at gargaraw ditan. Bayan yung tatang. Sigurado ang masadot mo't lang day dyan no ayabak at tulungan na. Ay, sana nasaya ati kasta nga aramid ti asawam. Siyak tuman, ti mangkasawkin kwa na. Ay, kwa, bayan yung tatang. Ay, saan? Barang agbayin di asawam, no siya, ti makisarita. Tatang, apay ngay may kayo? Anday bagayo? Kaya't ka kumakasarita, anak. Anya aya ti ibagayo. Kuma, amumot at tulungan ni imong kadag iti trabaho na. Saan kat ngagbibiyag ka kasla prinsesa? Tinulag na kayo ka di ti asawak? Tapno umay yung ibaga kanyak ti kasta, tatang? Saan? Bukod ko kapanunutan da ito'y. Gaputa, masya nakiti asawam. Saan tupay ngagreklamo? Da kayong tulakit din tagreklamo. Abay, umapal kayo aya? Na, ay saan kalasadot? Bastos ka pa'y. No awanan ti bagayo, pumanaw kayon, tatang. Sakbay amalipatak, ada kayo ti ama ti asawa. Mala, pumanawak. Ngem tandaan da ito'y Saan nga agnanayon akas talat tanter aramidam iti anak kaw? Ha? Oh, Pumanaw kayo kit din. Nagadupay lang ay bagbagayo. Medyo dakkel mo tinaglakwak iti kamote. Sigurado ang maragsakan ni bakit ko. Agawid man langan. Ay, nimot manang iska ti masabat ko. Ay, naimbagngal na mo, manang iska. Sa dino ti papanam? Mapanak iti ospital imong. Abay, asino ti na ospital? Iti anak ko. Ay, Rimuarak laeng iti ospital tanapanak nagbirbirok iti pagutangak. Adda nga min agas anas ken agatangak. Ngem awan met masapulak ngagpautang. ay kastaya. Manuti ka sa pula manang. Uray 2,000 ko mati utangak. Adda ka di kwartam ading ko. Ay, ada. Takalaklakok iti kamote. Mala, utangin nyo pailaan. Bayadan yun to. Intunad ng kwartayo. Tani, kaasi ti anak yaw, no sana may gatangan iti agas. Ay na, agyaman nak ading ko. Si kalagayam ti makatulong kanya. Awanan yaman naman ang. Ay kit ingka nga rodan di ospital Ang mga nuro-urayan na kayo, ti anak yaw. Apay aday ito'y lang tinaglakwam iti kamote. Kat nagngina ti presyo ita. Pasensya ka na bakit? Ang inutang ni manang iska ti daduma. Ada ka nung amin iti ospital ti anak na. Ay, naglaingan dayjay nga iska. Apay asikat asit gan na. Apay, no sikat agkasapulan. Patsyam apautangan da ka dagita atat tao. Bakit? Kaasi met no saan ko apautangan. Awan usaran ti anak na nga da di ospital. Sana bali agbayad da jay. Awanan ka itibain. Mapan mo sublian jay kwarta nga impautang mo. Ay, gusto dahi ta na panagungungot mo bakit? Umay ka man kidita arakupang ka. Di nakarakupan. Tama ka pungpong tutak unay kan ka. Ay, kagatan ka man lang. Ay! Anay ko! Anay! Ay! Nagdaran ti inak. Ay, naglablabas ka na. Ayop ka! Apay atin ni Babnak ngay! Ay, napusin something ipon ko! May sapay kidya! Awanan ka itibain! Agsinatan! Panawan kan! Pumanaw kan! Total, awan mo't lang ti sir-servim nga asawa! Talaga panawan kan! Apay ngay nanang, jak matin mauray nga umay naksukunan ti asawa ha? Ay, nagturod ka anang karit itisina. Ita, namnamaam gayam nga umay nakasukunan. Jak gayam kabailan ang mapukaw ko ti asawa, nana.
Day takat nga min ti bagbagakan katawan pa nang ipatag mo iti asawam. Nalabas nga min ti aramidam iti asawam. Ita, ang mga nun naragrag sakpaykit din ita, tawang ka. Nalabos kayo, Mike. Katagpay suma ti bagbagak. Nanang, anya nga'y tirumbang nga aramidag. Mapan mo ka sa o ti asawam. Kat ibagam nga agbalbaliw kan. Sige, nanang. Kasta ti aramidag. Ngam nay, siguraduam nga agbalbaliw ka. Tano saan ka pailang nga agbalbaliw? Amangan no saan nakanton nga ikan iti maikatlo agondaway. Day, sika magti masabat ka. Apay, agawid kan. Saan na kan na kaya at makita ti anak ka? Kasta ka di tiimbagana kada kayo, tatang. Kinuna na anaragrag saktibiyag na itataawan ka. Gapaw ta maaramid nan ti amin na kayat na. Kasta ka di. Apay, papanam. Kasaritak ko mga ruti asawak, tatang. Agkidawak iti pamakawan na. Kan ikarek nga agbalbaliw akon. Ay, kakasarita ah. Barang no di nakapapanawag. Ala, ingkan. Apay nagparang kapailan. Jak gayam kabaulan amapukaw ka, lakay. Kit, anya ti kayat mo mapasamak ita. Kwa, kayat kung agsubli dito balay. Agsubli ka. Ngamiti may sa kondisyon. Anya day tangay, lakay. Balbaliwam tinagalas nga ugalim. Kendi na kon kabkabilan. Gapot ano aramidam da ita. Jak bumdang amang balas kan ka. Uwan lakay, ikarig, agbalbaliw akon. Ditan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, agin nayat ken agpinatagda. Tapno naragsak ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag. Na. Apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Hay masurunak! Ado ti murang ngam nakiasawa mo tanti para laba, ani Rubey. Na. Anya nga ron nga ay bakit? Karbangan na mo ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laang ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron man. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak ta inton bigat ngam awam pay sagana na. Adala ang basit apansit dita ngam kurang pay Ricardo na. Sana bali ata makatawan na pailang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludan dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat nakichinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Indon sumangpat ni nanang mo. Diyak amo dagita bulbuludem. Iso ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang.
Ay katuna. Saan ko nga minabibyangan dagiti alikamon iti kusina. Mapanak nga rudan tang, ang mga numakariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay a pinanawam nga ay. Alaing ka nga rudan. Ang mga nuag sangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, deraseng! Imbag ta nagkita tayo di tibang kagante. Mapan kayo man iti balay takadwan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawon ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawon na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakat basit a pagsasangwan tayo, mabalino. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng? Dahil nga rod timbaga ka ni Ruby anday. Kuna na nga nakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni baby. Saan aday ta sagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo ante. Imbag to lang no addan to kawadwadan na. Ta nayunan minto ti sagana. Umiyan gayam dagiti kakabsat mo dito'y Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbuludan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Laba akmat sakbay nga isublik. Jay tupay pinggan kat nasiputak a binilang da pay sakbay nga inalada. Ah? Kasta ka di? Ang mga nukunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawatan ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumatiado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko na, pati ulas, kas kada ikaman, buludam. Pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takatay ko nak nga agaganat ka makiasawa. Ay, anya nga ita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun na. Apay may padawat yun la kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no itataka sa pulak unay nanang? Ay, saan nga road? Ta mga numadadaal yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Nay, apay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi. Apay nga ay. Malaala. Atoy, alam mo ti karga to'y walit kaw. Imbag lang ay nayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman ako na itang. Saan ko mga awatan ng basit nga min ti kwarta? Ay nait-ited ko nga ron apag nayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman ako na itikin naman nakaawat yutang. Sapay ko ma, tama kasubalit kamin to. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunuta manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubing iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasamak iti ubing, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital, imaya ka dagos. Pulmonya ka numare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubing kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agad tada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag? Ay na, agyaman ako na ikan kamari. Sapay ko mata ni Apo Diyos timang sumalit iti kinasingpet mo. Ay won, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko.
Bak nang kansamot itan tagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, ka servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Ne, anya man ang tinakautangam. Intayak nga rod, ang naabak mo. Ay na, day takat sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iji ospital. Anya? Ay, apay asaan asyak tinang tadam iti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited kukan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamat anaabak. Imbaglakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagan ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mo ko na. Baby nga rudan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabas mo tan. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan kapimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ah, Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti kastusat nga abroad. Ada kabsat ko ija Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpot damot ka no ijay. Ngam, awan mat aramatag ang mapan ijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka ti employer mo iti aramatam. Nasingpot nga ta, day ta nga employer. Nasingpot ka-employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. ha? Asino nga tinakita da amapan ijayan ti kapsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpot da ka no. Kaya't mo ka ni timbapan, babes? Tapno maisagana ta kumati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadaktul tamot ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw, kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da. Oh, da kayo mat na. Ada ka di bagayo? Ala, mandag iti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak na? Apay ko mga itad na kat alikaman ijay balay, dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mimot nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mo't nabati ija balayo. Ay ladingitak. Angam kasapulan mi may, taagpatrabaho kami. Ala, alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mat nga rod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang ta direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten nakakano ti kabsat ko iji airport, iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan?
Mas daw lakit di ti asawak, numamuan na dandani ako nag-flight. Wen bareng agbaliw mo ti panagbiag mo, maray. Mapadakkel mo ti balayaw, kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman akunay kan ka, amare. Sikat ti empa iti Diyos, amang tulong kanyak iti rigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak matunay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilipas ko lang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat mo't lang no saan tayo agsisina kada baby? Wen, babes. Saan kayo amadanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbag Kinalaat na kami. Wen atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Wen nga rodtang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kadipay ija abroad. Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. Nasayaat dahi ta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen aplato kas kada malukong. Ited ko kan kantidaduma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumaw dawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Itapay akabaalan nati gumatang. Idi pa'y kumaa, nga agkasapulan, tapno natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pam, bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay. Ay, wen. Naamiris ko ang nagbidutak gayam. Saanak anagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko, no kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayen aging gay tibigat ti karubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Oh, Manolo, itay kakadipay nga agururay dita. Katun may sa oras kun san agururay. Pasensyakan ata nagado tilaklakwak. Di pa'y nga minsimrak jay tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabono kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan na. Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing kang agbayad ka. Agasam day tabagbag katam Manulo. Abuno da ito, tata. Dua sa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangit ti karga day ta. Bastok man ta, talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damit katulungam. Narigat yaglaklakay nga agmaymay sa Manulaw. Labasan kayo man langan. Masurunakan ka. Ay, magkita ka ditan, uray bakit Apay ngay, taawan pay la ni Manolo kat ne, sumipngutan.
Ay napakadanagan nyo ay ang amin nanang, agawid tulat na. Kuna nabot amapan umutang iti pagabuno na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin yung anak niyo. Ay, agdiwer-diwer ka mo anak ko. Medyo nagainumak labas. Itaman pa ay anaginom ka. Ayan, je, panabas. Panabas! Na Ano nyo ngay ti panabas manong? na. At daman mapan ko tabasan. Rabi ay mapan ka pala agtabas. Marurudak kat. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-dak ka matam? Dadya alakay Asino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga abaak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta Manolo? Ay, Edna, anak ko, ingkailamang dyan panabas. Wala nang, nalipatak paikit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, ingka maturugay Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak, makaungat kaan. Ay, makapatay ako naktumat nga mahin. Ingkakit di maturugay. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan no mabisain. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga road. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpil yun na nga oras a panagangaw na kin ni Manong Manulo. Ay, wen nga road. Kasjamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Ay sus, nakaamamak. Ay, iso nga road ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man tagbirok iti panabas. Ay, nagsapa pa'y laang nagpudutan. Ngumisitak manan amapan aggapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Ay, Manong, masabat ka ni Tata Rumi. Nay, nagkuyog matdagiti ang kabsat. Wan tata, mapan kami man makisag kakin ni Manong ko. Ay na, awan serbi ti gagayt, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay na Tata Rumi, dandani akon makiasawa. Ni Manong mo ngay mate, agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani aldawon. O sige tata, panawan da ka pa'y dito eh. Unayen. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaon na day talakay. Si kakit dimot Manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal agkita kami, day jay langan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Rumi. Nasaya at asimrot kan. Anya itayan tinagan mo? Fairly tinagan ko, manang. Aywan gaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, manang. Mabalin ka din nga overtime. Ado nga minlata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, tas ikatin nalak a sales lady. Dagiti nga mindaduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, manang. Ay, awan? Singgulak pa'y nga, main. Ay, kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridag mao.
Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at saan na tuladan ni Manong na Manulo abaak. Ay, Jack mandamoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang di kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisem-isem latamay. Anya tigatanga, Manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang kumabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ama desisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramida ka Jefarm ko. Agsublikan to intun bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, Manong. Anya jay ko na, Manulaw. Saan ka nakautang iti abunaw? Saan nga ron nanang? Di nak pinautangan jay sa lady. Ang agsubliak manan intun bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Unanang, isu nga ron nga agsubliak intun bigat i Jefarm supply. Na, nakatugaw ka mutlap taditan anak ko. Wananang, ni Manong Manulo ti aglutluto. Binaybay akon kakaiso na akagagagitan na. Winning nga road. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pay iti si daan, nanang. Mayat sa timud na ita. Mas daawak nga road. Saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro sabat ni Tata Rome? Akan ayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakda kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, Manang. Ngam ko nagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, Manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni Manang mat. Pumod nun sakit di jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, Manang. Tani, umadadon na giti customer. Sige nga Rod, asikaswam idaan na imbag. Nagado ti customer itang aldaw. Sapay agmay saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ay, nagbiit mo maten analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Wan gayam. Mabiit lang Talak ko pa'y dagito daduma. Makauray ka kadeng? Wan, saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang ditawan. Mabiit laang. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Ate, awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ay, nakababain mo't kan ka. Tas sikapay tinapan gimatang. Si Kamat, apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Nakabasbasak di text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, wan, Manang. Umay na alaan di utangan ng abuno. Nakapili ka din? Ay, wan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag.
Isupay kit di ati napan gimatang iti meriendami, manang. Ha? Ni, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laeng met. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abono nga utangan na. Wen, manang. Ay agas man day tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Tata, ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. At danto, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. San nakton nga angawan na baak, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni manong mo. Anya orasan? Lepasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni manong mo ita Kasla naragsak mo't anaggapo dita agri-supply. Dah. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo nga minti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Taada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Wan ko ma. Ni, kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa'y? Imaya ko na. Umay mon sala ang bisitaan ni Feli Ah? Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang manang, humayon. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayon. Ikan kayo iti makun ko na a privacy. Ay nakitutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto kadakwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya bay. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umununa ko man ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, wen talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kasta latibiyag Ay, wen kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama panak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ay huwan man. Buyaag man ti pa nagkasar jay baak. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Sikawat gayam day tamasabat ko, Feli. Kunak no asino itayon? Dinak na ilasin? Kulot mat ngaminan day tatidog abuok mo. Ad-ada apimintas ka Kastala tibiyag Agpapintasak, tadamot pagpapintas ko. Saan nakakaskan ka, nakapimpiman? Apulos asaan makapagpaparlor? Wen gayam, kablaawan ka ta nakagraduar kan iti kurso. Idinto asyak, may sapay atawan sakbay makagraduara. Di mo ngamin pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Naimbag ko man o dakwar tayo, ngam awan mo't nga rod. Ha? Ingka katagkatulong, taday ti bagay mo. Wano saan? Ituloy mo ti ag-hostess. Hostess? Ay na, Lorna, di mo pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Kaasi ka mo't. Asino tinagkuna na panak nag-hostess? Oh, saan kit din? Napan ka nag-hostess tapno adala ang kwartam?
Ngam oray agan ano ka, saan kan tulata makagraduar? Ngamin, mamirmiraot kalaunay. Ay na, anak ko. Baybay amlaeng at ang tagibasitan na ka ni Fele. At ngamin mabalin na itibiyag. Masairak nga rod iti panagsasauna, tatang. Gaputada mabalinda iti biyag, kat kasjay matan ti panagsasauna kanya. Masairak, tatang. Kasta talaga tibiyag, anak ko. At dalat tapakasairan tayaw. Saan ka papiktaran? Bay amlat ta. Wen anya ngay nga ron. Igaad mo kit di ti agadal. Tapno makaturpos kamat akas ka ni Fele. Tapno di nakatagtagibas si tayo. Nana, gumatangak man iti nabanglo a sabon. Daytay pang papu daw Ay huwan, mabitlaan, taikan kabalasang kaw. Adoy. Adoy ti bayad ko, Nana. Keep the change. Aya, ay nagsaya at no kasta. Kasta kumaamin agumatang, di nagsayaat. Ay, aguray ka, Fele. Imbag ka pa, ita nakagraduar kan iti kursom. Kat kasta latibiyag anana. Siyempre, nalaingak ngamin. Ken, ada kwartami apagadal ko. Sana kas ka ni Lorna, apilitan na ti agiskwela, nga oray sandamot akabailan. Nagagat da dya tao. Oray anya at trabaho, sirken na. Tapno laeng adda allowance na. Wan nga rod anana. Napantupay, nag-hostess. Anya? Ay, waitress. Saan a hostess? Ay nanana, kat no agpaarako, tapno ikan ti customer iti tip. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag agkasapulan nga rod iti kwarta. Anya? Kan oray anya ter aramidan na, saan to ang makalpas iti panagadal na? Anya ngay ti amuna day jay. No nalaing kuma, di nakaturpos akas kanyak. Tagtagibas sitam ka din ni Lorna. Talagamot nana, awan amuna day jay. Nangudel ti utak na. Iso amas daawak tapilitan na pailaang ti agturpos. Ay na, Fele. Laglagi pumtoy ibagakken ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Ay nanana, sa anak to matagibasit, gaputan na laingak. Makastrak ak to adagos iti trabaho. Sana kas kanilor na agnangudel ti utak na. Iso at ibagay kan kuana at trabaho kat katulong. Wano saan? Ituloy na laangan ti mapan ag-hostess. Ay, naala, ingkantan No anyala ditan ti pagturturungan ti saritaan ta. Nariga at ti makabasbasol. Sa nabali at apudnumat. Anilor na kat napan nag-hostess. Inmayak taawisan ka inton bigat iji balay. Wan, amok akasangay mo. Happy birthday agayam. Agyaman nak, may sakan to asa nga ilik inton bigat. Sige, umayak Apay kit din asaan. Ado kayo nga inawis ko. Naragragsak no ado tayo nga agsasango. Wan gayam. Di ka agdanag. Umayak to. Katwan Oray ni Feli, inawis ko. Malagip ko gayam at agtagibasitan na kaday chay. Awan anyaman na. Mas daawak. Apay akas jeti ugali ni Feli kan ka. Adda ka di madi nga inaramid mo kinkwana? Awan mat. Siyak ngamin ti arman ni Arman. Day tatiam mo kapang gurguraan na kanyak. Ay wan. Ngamin, nasao idi kanyak ni Feli nga aggusto launay kan ni Arman. Kat no Arman ni Arman, sungbatan na kano adagos. Imbagak ka ni Arman. Ani Feli ti mapan na Arman. Saan asyak? Ngam syak ka no ti kayat na. Kat, sinong bata mon? Saan pa'y? Tadyak pa'y kayat ti maki-boyfriend ita.
O naagpay ti panagadal ko. Una, kasta tinasayaat nga aramidang. Happy birthday, Mercy! At iti regalo kan ka. Agyaman ak Feli, ngam naggastos ka pa ilaan. Awan anyaman na dayta. At least, aday gatang ko. Saan nakakas ka dagiti daduma dita, apilitan da nga uray awan kwartada. Asino tinakda ka matom? Asino kumapay, no dini Lorna. Oh, isuda da kita sumunga dun. Ha? Nagkuyog da ka ni Arman? Ti awanan bain nga aga-agaw iti boyfriend? Apay, inaram na ka ni Arman? Wan man, kat plano kasong batan. Ala, mabit laang tain nakida ka sarita. Prutas lang ti isagot ko kan kagayam. Abokado. Ore siyak, prutas lang ti sagot ko ken ka, Mercy. Pagyamanak unay. Ay, naimbag ti imay kayo. Kan, nagkuyog kayo mat. Dinagasnak ni Arman ni Jabalay. Da kayo ka din. O, saan pa'y Ayam, apama na makagraduare ti panagadal na. Sungbatan nakton. Nga lang arod, umay kayon. Sumaw kayo mata ni tilamisaan. Nagadukit din nga agraraman dito'y lobong aya. Asino ti agraraman ako nam? Asino kumapay? No disi ka. Ha? Kita man day talangam. Pilpilitog ti agkawas iti napintas nga magkupkupas mat. Ay, kasi ka mat. Daytoy lang amin ti kapintasan akawis ko. Di ka lagbain. Iso nga iso ti badong. Kaasi ka mat. Arman, mabalin ka din na itulod na kiti balay. Medyo madingamin tiriknak. Sana mabalin. Kan kasano ang maditirik nam kat nakita ka nakaragragsak ka itay. Medyo ado ti na inom ko. Iso nasakit ti ulok. Nilor na ti itulod ko. Sana si ka. O sige. Inakon. Taur-urayan na ko nilor na. Dayja, Lorna. Talaga nga inagaw na kanyak ni Arman. Oh, Feli. Nakatugaw ka pa ila dita, ha? Di ka di makigiddan ka da, Lorna? Ay, saanan? Dayja, Lorna. Addan to aldaw na. Apay manan. Anya manan ti ginuram kan kwa na. Napimpintasak mo't ngam iso. Napimpintas pa'y dagiti kawas ko ngam iso. Ngam apay nga iso ti kayat ni Arman. Tagibas hitam ni Lorna? Ngam iso mo ti kayat ni Arman? May samot day diyang Arman. Apay adi na imulagat dagiti matana tapno makita na kumati kinapintas ko. Pagtatak ko nan nakit din day diyang Lorna. Asino kumangay no maidilig kanya? Ay na, Feli. Di mo tagibas hitan ni Lorna. Maditi kasta. Ang mga no agbalatak ka ti panang tagtagibasit mo kun kwa na. Oray anya ter aramida ni Lorna, di nak tumartapan. Ngamin, naudel ti utek na. Awan amo na iti pagadalan. Iso day ta, nagsardan idi anagadal kat napan naghostes. No sa dinula ditan tinagturturungan ti saritaan. Ala, agawid ka matan, Feli. No anya laditan ti matangtangab mo. Pudnumat. Ay, baliwang ti ugalim. Saan anasaya ti kasta? Liklikan da ka dagiti gagayem mo no kastamlatan. Ikagdanag. Sikat tulat tati ay ayat at Lorna. Urayak ti panang sungpat mo kanyak. Ala, adakan ka no makauray ka. Ngam kasano ni Feli. Agusto day jay kan ka. Sikangarod ti kayat ko. Jak kayat ni Feli. Jak magustuhan ti ugali na. Napintas mat. Basta sikat ti kayat ko. Sige, sikat ti makam mo. Ngam intun makaturpusak. Kayat ko ti agtrabaho adagos. Jak pa'y kayat ti makiasawa. Wen, ti importante sumbatan nakto. Kat agurnong ta pare ti panagkalaysatan to. Anya? Di ka pa'y sinungsungbatan ngam kalaysan ti bagbagam? Di tantumot lang ti turong na. Ti panagkalaysa.
Akaditi gatahangam, Lorna. Sabon, nana. Taglaba akman. Nana Petra, siyak man ti una alakwan, tagap apuraak. Good morning, Feli. Ay, kasano a good morning? No day tamat rupam ti makitkitak. Ha? Nay, baditi sungbat mo, Fele. Nagsaya at ti panag good morning kan ni Lorna. Nga makapasair mo ti sungbat mo. Hay, madia talaga ti morning kanyak, no ti rupam na ti makitkitak. Ay, tanangam ti panagsarasaritam. Tamasair mo takadwam. No ni Lornan tupay matlaang, ayos laang nana. Ibagak ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Laglagi pa mananday to nga ibagak, Fele. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Kanayon mo nga ibagakan yak dayta nana. Sa anak to ang matagibasit. Ta sa anak kakaskan ni Lorna nga awan ammo na. Makapasair at talaga ti panagsasao kanyak ni Feli, tatang. Tagtagibas si tanak pa'y. Kas itinakunakaon. Bay amlat ta, anak ko. Takas tala tibiyag. At dalat ta pakasairan tayaw. Dandanik la tutupan. Ay, di mo aramidang tikasta, anak ko. Saan mo lantan nga italtalag? Wen, tatang. Nasaya at kaatao. Nasaya at iugalim. Isuadi mo baliwan dayta. Talaglagi pa, anak ko. Tinasaya at nga ugali. Itunda na ka itibaligi. Wen, tatang. Kastala tibiyag, anak ko. At dalat ta panakasair. Amo Mercy, ada inaplaya ka trabaho. Kat masigurado ka maawat aki jay. Sa dino dayta? Iti may isang opisina iti sentro. Masigurado ka maawat tak. Ay, nasayaat no kasta Agsubli akin ton bigat para iti interview. Aya. Ala, katlalaingam bareng maawat ka. Oy, talaga maawat tak. Naglaingak tupay. Sige, bareng mapagasatan ka. Jak ninamnama amay saka ama interview ti dayto nga opisina, Feli. Uray si ka. Jak ni namnama amay saka mat ama interview. Bareng may saak ama pagasatan Sigurado ang mapagasatan ta, Arman. Ay na, sapay ko matakasta. Iti kasta, kanayon tanton nga agkuyog. Anya? Siyak ti maibagay akakuyog mo. Saan kat ani Lorna nga awan amuna. Pilitan nakit din ti agkawas iti napintas. Ngam di namat kabailan ti gumatang. Iso aday jay, agkupkupas dagiti kawas na. Awan mo't ngamin igatang na. Kaguram launay ni Lorna? Awan mo't mading inaramid nakin ka? Saan anasaya at ti ugalim, Feli? Ladingit, ngam di ka magustuhan. Saan ka nga awatan diti opisinak? Ha? Madam? Iti kasta apa nagkawkawas mo, kan langam. Jackpot yan akabaalam ti trabaho. Saan akas kan katikayat ko? Awan ammo na. Ha? Ammo kasaan mo akabaalan ti trabaho dito eh. Ang mga no sakit kala ti ulo. Ang mga no day talagtugtugaw, kan agpapaaram ti amom nga aramidan. Ma'am, kabalak ti trabaho diti opisina yo. Sigurado ka? Iti day ta pa nagruprupam, kabaalam ti trabaho dito eh. Tagibasitan dak ka di, ma'am? Wan, isuasan ka nga awatan. Ala, mabalin mo ti rumuar dito'y opisina. Di kagda nag-arman kaanakan. Jak inawat day jay agnagan iti Feli. Takunamata sana nasaya at ugali na. Unanti, managtagibasit launay. Kaday jay. Tinagibasit ko mati kabalan na. Iti kasta. Maamiris na tibidot na. Ante, No tinagibasit ko man, ay kat gagangay na. Kasta latibiyag. Imparik naklakan ko na ti aramid na. Kadjay ibagbagam ngagnagan iti Lorna. Di kagdanag.
taada agur uray at trabaho na diti opisina. Kan mabalin na lata ti umay dito yung agtrabaho no kayat na. Siyak itan ti mangi-manage diti opisina. Iso asyak itan ti masurot kaanakan. Nagyaman na kanti. Ay da, nagsaya atan tadagayam trabaho nga uray agad-adal ka, Lorna. Wala na. Nagsayat dayjay abos ni Arman. Hoy, Lorna, bilibakan ka. Si kakit din tinaawat iti opisina ang nagaplayak, idin to taawan mo't ammom. Husto ka. Kat ita, saan akong amarigatan iti panagadal ko, tadan pagsweldoak. Inawat da ka, kat awan mo't ammom. Ay na, Feli. Nasaya at mo, tasaan asi ka tinaawat iti dayjay at trabaho. Tano si ka ko ba tinaawat? Nalabit ako maro, ti kinalastog mo. Anya? Apay adi mo amirisen, no apay asaan ka naawat? Ha? Ni Lorna, oray agad-adal pay laang. Iso tinawat da. Tangamen, nasayaat ti ugali na. Saan akasken ka ama nagtagibaset? Kwa? Kanayon mo asairan ni Lorna, gapo iti panang tagtagibasit mo. Nalaing kalauna yun aya. Kwa? Ayan nga rod tilaing mo. Apay nga rod asaan asika tinaawat iti nagaplayam at trabaho. Apay nga rod ani Lorna tinaawat. Awan ti sakit tinakam ko kan ka, Feli. Uray kanayon nak atagibasitan. Takakaasyan naklat ti Diyos. Kas ita, adan trabaho. Nga uray sa anak pa nakagraduar. Katinton makagraduarak. Agbalinak ton a regular ijay nga opisina. Kat si ka, Feli. Agbalbaliw ka ngaminan. Ngamin, saan abindisyonan ti Diyos ti kasken ka iti ugalay? Laglagi pamanan tay imbagak idikan ka. Di ka mang tagibaset, tapno di kan tumat matagibaset. Ditan gagayem, tinagibusam, ti pakasaritaan tayo anaadaw, iti pagsasaw ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag.